menya amateka y'ikibuye cyikubise ku isi mu gihe cy'imyaka miliyoni 35 ishize. Ndagusuje ngo uhaye ikaze mu kiganiro aguka mu bitekerezo. Ndi Archimedes Lampard Software Radio ni Answer. Hashize imyaka igera kuri miliyoni 65 ikibuye kinini cyane bivugwa ko cyari gifite ubunini bungana n'ubw'umusozi wa Everest cyikubise ku isi. Uko kwikubita ku isi kwateje ishwanyuka rikomeye cyane byatumye bibiri bya gatatu by'ibinyabuzima biburirwa irengero, harimo n'inyamaswa za dinosaur. Muri iyi myaka ikibuye gifite umuzenguruko cyangwa se diametre mu ndimi z'amahanga ubarirwa hagati ya kilometero 10 na 20, ni ukuvuga kiruta umusozi wa Everest, cyitimbuye mu muhora wa Yucatan muri Chicxulub mu gihugu cya Mexique. Uyu ni umuhora wa Yucatan kuri ubu wahindutse igice cy'ubukerarugendo gikomeye. Umuvuduko wo kwikubita ku butaka wari ku birometero 25 mu isegonda, ni ukuvuga ibirometero 9,000 ku isaha. Mu kwikubita hasi cyazamuye imbaraga nyinshi z'amatoni y'ibitaka, aho imbaraga cyazamuye zingana na joules 24,000, ni ukuvuga imbaraga zikubye inshuro 5 iz'igisasu cyarashwe mu Buyapani Hiroshima ku itariki ya 6 Kanama mu 1945 mu ntambara ya kabiri y'isi. Iki kibuye cyaguye muri uyu muhora wa Yucatan cyari gifite umuvuduko ukabije wo kwangiza, kuko mu gihe kingana n'amasegonda 0.001 cyabaga kimaze kwangiza aharenga kilometero 200. Ingaruka zari nyinshi zatewe n'iri turika ry'iki kibuye. Zimwe mu ngaruka zatewe n'iri turika harimo gushwanyuka kwaje kwibasira ahantu hangana na kilometero 200 z'umuzenguruko ndetse na kilometero 30 z'ubujyakuzimu. Ibi kandi byateje isuri yari ifite ubunini épaisseur mu ndimi z'amahanga bwa metero 900, hakiyongeraho no kurengerwa kw'ibinyabuzima byarengewe ku burebure bwa metero 70. Ubushyuhe bwo mu isanzure bwariyongereye ku kigero gikabije kitigeze kibaho ku mateka y'isi. Aha bwageze kuri °C400 kubera ubushyuhe na gaze metane ndetse na sulfure byatumye habaho kwivumbagatanya mu nda y'isi. Byatumye ubushyuhe mu isanzure bukomeza kwiyongera ku gipimo kitigeze kibaho mu mateka y'isi. Nyuma gato haje igihe cy'ubukonje abahanga bise ubukonje bwa kirimbuzi, dore ko ku isi hari hafite ubushyuhe bungana na °C4 bitewe n'ikiswe igihe cy'icuraburindi cyase mu ndimi z'amahanga icyo twita obscuration du ciel. Ubu bukonje bwamaze igihe kingana n'imyaka 10, ari naho muri iyi myaka ubukonje bwageze ku kigero kiri hagati ya °C10 ndetse na °C20. Nyuma y'iyi myaka hakurikiyeho imyaka isaga 10,000 yo kwangirika gukomeye ku isi, ari byo bita mu ndimi z'amahanga effet de serre cyangwa se réchauffement climatique. Bivugwa ko bibiri bya gatatu by'ibinyabuzima byaburiwe irengero, ari naho inyamaswa za dinosaur nazo zaburiyemo. Umushakashatsi witwa Walter Alves wavuga ko izi nyamaswa za dinosaur zarangiranye n'icyo gihe yise isi ya mbere, ni ukuvuga ubuzima bwa mbere y'iri turika. Imyaka igera kuri miliyoni 65 irashize iki kibuye cyoretse isi. Gusa kuva icyo gihe nta kindi kiragonga isi bya nyabyo keretse ibivugwa ko biri bwanyura iruhande rw'isi. Reka tuzasubira ubutaha mu kiganiro aguka mu bitekerezo. Jenari Archimedes Lampard Software. Menya amateka y'ikibuye cyikubise ku isi mu gihe cy'imyaka miliyoni 35 ishize. Ndagusuje ngo uhaye ikaze mu kiganiro aguka mu bitekerezo. Ndi Archimedes Lampard Software Radio ni Answer. Hashize imyaka igera kuri miliyoni 65 ikibuye kinini cyane bivugwa ko cyari gifite ubunini bungana n'ubw'umusozi wa Everest cyikubise ku isi.
uko kwikubita ku isi kwateje ishwanyuka rikomeye cyane ryatumye 2/3 by'ibinyabuzima biburirwa irengero, harimo n'inyamaswa za dinezoro. Muri iyi myaka ikibuye gifite umuzenguruko cyangwa se diametre mu ndimi z'amahanga ubarirwa hagati ya kilometero 10 na 20, ni ukuvuga kiruta umusozi wa Everest, cyitimbuye mu muhora wa Yucatan muri Chicxulub mu gihugu cya Mexique. Uyu ni umuhora wa Yucatan kuri ubu wahindutse igice cy'ubukerarugendo gikomeye. Umuvuduko wo kwikubita ku butaka wari ku birometero 25 mu isegonda, ni ukuvuga ibirometero 9,000 ku isaha. Mu kwikubita hasi cyazamuye imbaraga nyinshi z'amatoni y'ibitaka, aho imbaraga cyazamuye zingana na joules 24,000, ni ukuvuga imbaraga zikubye inshuro 5 iz'igisasu cyarashwe mu Buyapani Hiroshima ku itariki ya 6 Kanama mu 1945 mu ntambara ya kabiri y'isi. Iki kibuye cyaguye muri uyu muhora wa Yucatan cyari gifite umuvuduko ukabije wo kwangiza, kuko mu gihe kingana n'amasegonda 0.001 cyabaga kimaze kwangiza aharenga kilometero 200. Ingaruka zari nyinshi zatewe n'iri turika ry'iki kibuye. Zimwe mu ngaruka zatewe n'iri turika harimo gushwanyuka kwaje kwibasira ahantu hangana na kilometero 200 z'umuzenguruko ndetse na kilometero 30 z'ubujyakuzimu. Ibi kandi byateje isuri yari ifite ubunini épaisseur mu ndimi z'amahanga bwa metero 900, hakiyongeraho no kurengerwa kw'ibinyabuzima byarengewe ku burebure bwa metero 70. Ubushyuhe bwo mu isanzure bwariyongereye ku kigero gikabije kitigeze kibaho ku mateka y'isi. Aha bwageze kuri °C 400 kubera ubushyuhe na gaze metane ndetse na sulfure byatumye habaho kwivumbagatanya mu nda y'isi. Byatumye ubushyuhe mu isanzure bukomeza kwiyongera ku gipimo kitigeze kibaho mu mateka y'isi. Nyuma gato haje igihe cy'ubukonje abahanga bise ubukonje bwa kirimbuzi, dore ko ku isi hari hafite ubushyuhe bungana na °C 4 bitewe n'ikiswe igihe cy'icuraburindi cyangwa se mu ndimi z'amahanga icyo twita obsolescence d'hier. Ubu bukonje bwamaze igihe kingana n'imyaka 10, ari naho muri iyi myaka ubukonje bwageze ku kigero kiri hagati ya °C 10 ndetse na °C 20. Nyuma y'iyi myaka hakurikiyeho imyaka isaga 10,000 yo kwangirika gukomeye ku isi, ari byo bita mu ndimi z'amahanga effet de serre cyangwa se réchauffement climatique. Bivugwa ko 2/3 by'ibinyabuzima byaburiwe irengero, ari naho inyamaswa za dinezoro nazo zaburiyemo.